le ka tsebiša papa gore papa ke mang wa ga mang o tswa kae? Nna ke Joyisa ya Masangu Alright, le tswa ka gona ko Mapotla. o mola maphotlafale re a lebogang. Ya leboga nna ke nna Daniel Zondane Mahlangu morwa Mahlangu gona Mapotla. O ya Eh, garbo Mina ngingwakwaJiyana. Ngithethwe kwaMahlangu. mara bomme ba bana ya Mm. Jedi Mina nguMphindile ngokwaMahlangu. mara le a se tseba Sepedi nke re bušeletše gape kua go koko o re wa ga mang Ke wa kwaMahlangu. o wa ga Mahlangu wa nyala ga Ndou mara a se wena wa ga Ndou Ke wa ga Ndou ka lenyalo. o wa ga Ndou ka lenyalo alright Ke no ngwana Mahlangu. o ngwana Mahlangu o wa ga mang ka botse Ke wa ga Ndou. ya alright ya malome ka kapa bolela le bona magagesho re a le amogela lenanegong la pitšeng tše kgolo ge ba re pitšeng tše kgolo ba ra gona mo nna ke nna ka kapa ke ngaka Moremi ge lekwa ba re malefo lokiša moo ba ra Mokgalabo ka mo ke Lucky Makua ke bona ba netefatša gore mafarahlahla a rena a sepela gabotse mafarahlahla a le a bona mo bagesho a ba gona ka lebaka go ne le batho ba bangwe ba rata ge di-family di lwa le tlo fitla mo pitšeng tše kgolo la bolela so ge le tswa ka mo difounu tša kitima le di-family ka moka ba re be ba semga tšhweni o bane o khulume so o bane wa khuluma so ekubeni abakhuluma iqiniso ba khuluma amala jale dilo tšeki ke tša go fokotša gore batho ba bolele dilo tše batho ba sa di bolelang mo ka baka la gore go ne le batho ba bangwe ba ne le maaka ba belegetšwe go bolela maaka a go lweša batho re experience tše gantši nto ya gore go sa re founelwe ba re re kwa ba re be le bolela ka rena kua radio napile ke moka ge re ne le dilo tšeki re no ba botša gore aowa tšeang difounu le tseneng mo le mo le mo le mo ke moka le tlo go hwetša dilo tše le di bolelang le kgoneng go theeletša le tsebeng nnete jwale dilo tše di leng mo ke tša go fokotša maaka mo bathong ka baka la gore batho ba rata go twista ditaba batho ba rata go bolela dilo tše batho ba sa di bolelang gore batho ba kgone go tšwela pele balwe melao ya ka mo kgašong re kgopela gore difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore re se ra bitša maina a dingaka a baporofeta le dikereke mo moyeng ka ba mohlho mongwe batho ba ga Mahlangu le ile la tekereya le ile ngakeng eno ba gore wa re ile ra ya ngakeng Tsoko le ka se go tla mo pitšeng tše kgolo gore le tle le expose neng o mongwe a kgantšhetše o mongwe gore nna ke tseba go bolela go feta wena ebile ke ne maatla go feta wena nnete ke gore re tlo agana ba gešo gore lena jwale ka family le kgoneng go hwetša thušo ye le hlokang ka kua magaeng a lena maphelong a lena se sengwe gape sa mafelelo o ka re ke feditše moroka nkore ke bapale setsopolwana fa setsopolwana se ke kgopela gore ge ke fetša go se bapala mmagorena le tseneng ditabeng le seke la jika ditaba le tseneng ditabeng le duleng ditabeng gane se ka setsopolwana se la ka kapa aga a se maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga Mandou le ka re fa ditaba ka botlalo tše le gore di le tlišitše mo pitšeng tše kgolo Thobela. Amen. Nna ditaba tse di tlisitse ka mo hae ka mo ke ka mo lapeng la heso ha Mahlangu re bana re belegwe ka mo hae re le 7 motswa ka mo hae wa Putlama a re kgone go bontshana gore re ka o tsosa bjang ro wa he bjang
re le bana ba motho re kgone ho waga o tle o tsoge re le bana ba motho ebile motse wa tswalelwa nka ra gona batho re bolaya ke dipelo re le ko ntle re ikopela thuso gore mogašo wa ka mogae o ka re thusa bjang re le bana ba motho re kgone go tlhakana ka polelo. Amen. Re a leboga re tlo kgopela gore nke re se ke ra ega ka godimo lapa la ga Mahlangu le bolela gore lapa la Bakgalabe le a tswalelwa a le kwane go bakiwa eng lapa le tswalelwa jwang bana ba lapa ba le gona le baka eng Sebakwa se teng e no ba gore ka dipolelo re bontshana gore mara lapa le re ka re tsosa jwang re a bolela mara o felong a re utlwane tshwanetse re thome motho mongwe re beye seka sa gore tshwanetse re bereke so lo mongwe a bereke so ka mogae a go tlhakane ebile lapa lawa re le teng rena re phela modimo a re file mosa wa go phela. alright re kgopela gore o mongwe a tsene a tlaleletse se mme a se bolelang kapa a phošolle mo e leng gore mohlomongwe mme ga a bolela gabotse batho ba ka Mahlangu re nyaka ditaba re feng ditaba mina umntwana kaMahlangu ngimi ehlala ekhaya kakhulu ohlala ekhaya umuntu ohlezi lapha ngimi so lokho akuningi abakubonako mna abakuboni olokho kubonwa ngimi. lena le bonang papa mina ngithi mangilele lapha ngibona into eziningi ebusuku kuba nento ezigijima phezu kwabasenke and then mina mangilele ebusuku ngiyabhudanga ngilwa ngiraha izinto vele zibe phansi kola bahasha isandla phezulu and so mangithi ngiyasebenza mhlawumbe ngiyaklina lapha ejarta lapha bethe mapeni ngakhona ukusebenza next total. oh yeah into engizibonayo mina lapha ejartini lena ke lena le dulang ka gae mina ngibe ngihlala ekhaya nomunyise sami akekho. okay dilo di kitima ka godimo ga masenke ge le robetse lekwa le raga dilo ebile diwa mo ditorong mohlomongwe ge le raga lekwa le raga eng ngiraga noma kuyini thothi isitulo ngiyaziraga vele akelori ke diraga ke diraga vele go o diraga papa o diraga ore o ragang ka gore ke kwišiša gore go ntwa le ke dutse mo ke di-computer dilo tše and nka se mo gore raga computer ke e bona gore ke computer okay ke lwa le motho ke bona moriti o tsamaya mo lefestereng and then oyo wane o tsene ka mogare ka mo ntlong o tla mo go nna o tshwere ntho ya go betha so ke nako ke lwa le yena nna. alright nke lešeng ka mo go ntate Mahlangu nke a tlaleletse re ya leboga bana beso man ke ngwanešo ke ena last bonus ya gešo se a se bonang ka gore ke ena a šetšeng ka gae le ausi ya rena wa tlhatlhamang le ena then ke nnete sa lampotša bjale ka re go wena ge e le gore o na le dilo so di bonang tše di sa lokang o tshwanetse o be bathong ba kgone gore ba go fe thušo gore ba ka go thuša bjang ya bjale o fela mpotša gore awa ke ya bathong ke ya kae ba porofeteng ba mpha dilonyana tša gore ke kgone go thušega ke re tshwanetse ba go fe mose le selo sa gore o tshwanetse go thušegane ka jarateng dilo tše di se ka tle di tla ka gore nna ke nna lapeng la ka and then go ba boima gore ke tloge lapeng la ka ke go thuša ka gae
ya ene ke sena matla meskina go thuša wa itse go thuša ke tšheleng go e tshwere tšheleng ka gae o kgone gore o ka go thuša mo o thušang bjale bothata bo gona fao ka tšeko bane gore ba itšega ba kopantšha dipolele ba re bitša ba re man tshwanetseng ke re go kopana re polele nnete gore re ka bereka bjang ka mo gae gore re lokiše gore go be le bophelo ka re go na le ngwana o mongwe o phelang ka mo gae a sa pheleng botse. Okay, that's right ke ka fao re kopane re tlile mo ka tšeo ya umkharibong ngumakoti wekhaya ke msadi yaka makoti le ekhaya kwakho since o nyetswe ka mona lapeng la ga Mahlangu o dutse gabotse o tiketlile ka go ba makoti ga Mahlangu? Ngiziketlile mara kunamahamsi khambe kusekhisimela kungabi right ni. Ubuthongo bukhona. Ha ubuthongo. Esinye isikhathi uyalala, esinye isikhathi awulali, nemzimba le ibuhlungu, amapeni, kunepeni engibamba la, nangemuva la kuqondene nala. Yeah. So nento la qinile la. So nomzimba lo uhlala usubuhlungu njalo neenyawo. All right. Khaitsedi yaka nko Moroka nko mothenelele kopelwana leo mo e ka ba gauswana. Khaitsedi ke tloga ke dumela kudu gore o ka no be o le ngwana wa o mongwe mo go bona o le setlogolwana sa ga Mahlangu. O ba kwile ba boletše wena jwale ka kgopolo ya muswa o ka duo tlolla jwang go tlaleletša go fokotša le tše wena o itemogelang tšona ka kua lapeng la kokoa go mohlho mongwe? Nna ka mola gwa koko ke tlo thoma ke re go na le ntho e sale ya ntlaba ke ile mola gwa koko. Go na le room e nngwe ka mola morao ne le room ya mama re sa dula ka wa koko. Then mama and then after papa re kile ntlo ro dula ko hae gwa ba khishi ka mola. So letšatši le lengwe ne ke feta mola ke tšwa mmerekong ka fulwa Mpumalanga ka walka ka tsamaya ka maoto ka tsena mola ka kokota rangwane a sego ka potela morao ke tsena ka mola kitchen ka bula lebati ke a checkanyana ke bula ka mola go na le molete like ka mola kitchen like wa tipa le go emi mola wa tipa like a ke kwišiše gore o epile ke eng ne. Okay, fast forward ne ke re like handshake ke tlile hae na ke be motho re ko feta gwa koko ke ye like road cleaner re sa gola nako le re sa gola yana go na le letšatši le lengwe nna la malase go tsena gore ke ye mola ke tsamaile le mama sale ra mola gwa koko re o fiela ka montle mola after re fetso before re tlo fiela ra kira rangwane a sego ra ema ka tlasa moriti go na le parekeng motlhare ka mola pele re eme mola letšatši ne le fisha gwa ba like le moyanyana o mongwe o mo snacks man wa go tonya kara a re shift ra yo ema mola gaufi ra dula mola go na le ke tse le bitšang ka Sepedi mara ka Setebele re Mthangala. Okay. Ya ra dula mola lebota like ke re ba leagile le hafunyana so isighodlo awa shapu after 2 days or 3 days ke lora like snacks man ke lora go na le a kitse ka go na le noga ya teng he tsamaye mola ka jarateng ya iphihla so e tsamaela gaufi le lebota lela e tsamaela so like e tsamaela so mara e bontsha e ya ka morago gore e ya ka kitchen lela or e ya ka next door or e ya ka a ke tsebe and then e be gore ke ntho e ke phela ke lora man like maybe ke tlo lora nako engwe ke lora
la mafelelo he ke e bona sale ke e bona e le ko godima setlhare sela mara he o e lebeletše like e na le di-color tše pedi so ka mo saeteng le lengwe e green ka mo saeteng le lengwe e ka re orange so so ke sa kwešiše gore go diragalang ka re he ke bolela ka yona ntho eo ke botša ragadi o mongwe a yo ka teko mo ragadi a re le rangwane sale a bona noga a ke tse gore is the same noga a e bona like life yena ka mola jarateng nna ne ke bona ditorong le ngwana wa rangwane o mongwe wa moshimane firstborn ya gae le yena sale a e bona ka mola jarateng a e betha ka a re o e betha ka maswika ya mo palela ya tšhaba a ke itse gore e feleletse kae so dilo tse yalo like nna ke dilo se ke tšhabo ya ga koko gore mara dilo really like esiziphuphayo le phupha gampe so o kere so o tšhaba go ya ga koko le mola gae dilo o di lorang ke dilo like tsa go thuša gae ga geno gae ka gešo le ga koko gago okay so batswadi mo go lena go ne le wo a ileng a bona noga yeo ka mahlo a gage a nama nna nka bolela nna fela ka e kereya mara ka gare a ntho ya metsi ya bona ba re keng moeta mara e ke ya dimitha tsa metsi mithara ya metsi okay ntho e na le sekhurumelo mara sale ka re ntse e tsile le suetse so ka re ke o bula mola ke kgella metsi makere ka re go soft mo ke na le tšhomi ya ka engwe a itemo ka re go soft makere ke a bitsa tšhomi e maelaeta ke noga e tatetse ka mogare wa hospital ka gara ntho a ke itse gore tsene bjang e tsene ko kae mara ke kera ka mogare ne be tswaletse ntho eo and then engwe ba no bolela gore ba no e bona batho mo strateng e tlhagelela mo e tsena ka mogae ka mo a mputsa ka no e golo nna sa ke bone eo no botsa ke batho ba no fita mola kwa gae mola okay so ko malapeng a lena batswadi jwale ka ge kgaitsedi ya ka bolela mola gore le ka gagabo o ne le go lora dilo tše e leng gore di a tšhoša lena ga lena mma gore na le bone selo a le bone selo a le lore selo go raete le a robala go robala re a robala mara re ka se re ra robala mogolo wa ka gore ditoro di tla mola motho mongwe mmele o iketlile o sa iketla mmele ditoro ka se le gore kampa re ja kudu ntši buana batswadi la mona monno ke ngaka Mremi o te kgafile go thuša batho ba ba seneng tšhelete that is why le transport le bone e le latile ga la e patela so o ka re go ne dilo tše dingwe ga di tšwelele and then go bohlokwa gore re boleleng gore a tsebe gore na o tlo re thuša kang jwang ga go sa ne mo le tlo dulang fase le yena ba re le bolela le yena gore le nyaka thušo ya mohuta mang nto ngwe le ngwe ye le e bolelang mo o tlo le thuša godimo ga ntwe a e kweleng le e bolela lena so ge e ka ba gone le tše dingwe tše e leng gore ga di bolelwe then le tlo di mmerekwa ka gore o be boima ka baka la gore o tlo le thuša godimo ga tša dikweleng and then tše lena le di tsebang le di swereng a palela ke go le thuša godimo ga tšona la tle la boa la re le Moremi o paletšwe e le gore Moremi ga a palelwa go paletšwe lena ka go sentšhe ditaba ge e ka ba mohlho mongwe sepedi se dira gore le paleleng ke go tlhalosa wa khulumang ge khulumane ka gore ditaba tšona re a dinyaka ke re letletše tšona and la bona batho ba le baleng ka mola ntle le bona ba swantse ba tle ba tsene jwale batho ba ka Mahlangu builang dipelo builang dihuba nke le boleleng dilo tše di le tshwenyang ngaka Moremi Sho a tloge mo a tseba gore family ya ga Mahlangu ke ya go ithuša ka 1 2 3 4 ka re boleleng batswadi a wa ke nnete gona re a nyaka gore a tla re thuse ka gore
a shifa a re kgone go tswela pele a re kgone go phela re a phela bara tswelo pele ha iteng a re kgone go tseba gore molato ke eng Koko rangwane o godile mosadi a gagwe o kae a se tshwanya nna ke re ko wena awa ke ngwanetse tshala morago awo gomme nna ke rawa mola ke papa mola okay rangwana le ne mosadi a senke ke nyale mara o gona ke la le o ka yena rangwane o kwa kwabo o ko hae kwa kona ko mapotla o dula le yena ka kua ga geno ke ya ko ha a wantšha selo kua ga gabo ao o ne nako kae o dula le yena rangwane ke na le 6 years o ne bana le yena ke na le ngwana mo teng ba ga Mahlangu le skela re mola le kgweditše nako la bapala ka yone ke sa re gore le batho ba bagolo le a raloka nne ke norela gore a re hlompheng nako ene dilo tše dingwe o hwetše ge re tswa ka mo batho ge re fihla ka mola ba re no gape taba tše la di a fella go ne taba tše re nyakang go di bolela ka kua nako e ntši ya go bolela re na le yone nako ya go bolela ke e re lefang yone re nyaka motse wa ga Mahlangu wa gega re nyaka ditlogolo tša ga Mahlangu di ba le tšwelopele re nyaka ditlogolo tša ga Mahlangu di ba le metse go tla ga lena mo go ne ntwe e lekukileng ka gae tate ke mokwele rangwane ga re o raga ditulo bošego ga robale dilo di kitima ka godimo ga ntlo o bona diphoofolo se se o boletše gore go na le molete ka kua gae ene molete ola o deep too much ene o bona noga a tsebo re fella kae ene noga ya e bonang rangwane le yena wa e lora wa e bona ba bangwe batho ba mmotša re go tsena noge kgolo ka mogae rangwane o ra senka e bona so potšišo ya ka ke gore lena ka bolena le bana ba motho le ya kwana na le ya kwana alright nako ka moka ge le kwana ramogolo dilo tše ka moka gore di be di fihle mo di fihlileng gona di fihlile jwang goba ke ge le sa file rangwane chance ya gore ka ge a šetše ka gae be yena a emaemelang motsola wa mokgekolo le mogalapi nnete ke gore ke re bjale ne re sa le mmerekong re le bereka and then re sa kgona go kopa ngwetse motho wa go botša gore ke bona nkare go na le dilo tše di bjana ka gae bjale go mfa maele gore go bona dilo tše bjana sepela o ye banneng ba fele ba kgone ba go thuše gore o ka lebelela bjang ka gae metse ye ka go fela ya lebelela ga go ne o dula fela ya ke nnete and then a re kwane moramogolo motse wa ka gae o thomile go ba le mathata kudu nka ngwa go mofe after go robala ga mme go ba ga tate ga ke na nnete ke bona ka tlhalošang ka gore ke ena a dulang gae mara rena mathata a mantši nkano re bone nkare ga gona boikemišetšo maskene ba rena gore re kgone go thuša gore re tsoše motse ola ka gore wona go awa semeng le nkare go na le ntho e ba itšhetšeng ya gore e fetše maatla wa bona nkano re tše dingwe masekene ka ba tšona tšo dilo tše di sepelang ka gae tše di kwang ke abuti yaka rena re sa di kweng sometimes a ke re kwa gae o tshwanetse o be mafolofolo go bona ke go kwa ka gae gore tshwanetse go na ntho e tsamayang pele tshwanetse o ba mafolofolo gore le ka kopana bjang gore le kgone go lokiša go fe le kgone go thuša ka gae ke dumelelana le wena ge kwa ke bolela so wa bona taba e ya gore re fela ba re lokiša dikoloto tša bakgalabe santse go hlabiwe kgomo re nyadišamang nto santse e fele ene go fetša nto ke gore banna ba baneng le basadi ba seng ba banyala ba banyale rangwane o godile gore a ka etela ga bomosadi a go sane go gola go feta ka mokgo rangwane a godileng rangwane kwa gore santse a nyale a dule ka kua gae a swa gore a ka re ke ya go etela ga bomosadi so lapa lela la batswadi ba lena le nyaka gore ke le thuše kwano e gona se le se hlokang ke eng le ya go bala ge le ile ka mola ge le boa le a babja goba ka kua ge le tsena le tla bakeng
sesi wena ke bona o ka re taba tša ka kua wa di tseba nko bolele o tla ba ke eng ka kua tsa gwa koko ge le ile ga koko le bua le ga botse go ba le ya go bala nna la mafelelo like go ya gwa koko go stopa gore ke sa tlhole ke ya ke ile sale ke re ko checka rangwane ke tswa ke le sekolong he ke rangwana ke a nagana gore o sa gopola la mafelelo le ke sa le ka ya ka dula le yena stupong ka mola ko ntle ke ya sekolong ke fitla mola sekolong almost the whole month mama ne ke mo fonela ke motse ne ke wa sekolong ke wa out of nowhere ke wa sekolong like ke training center he ke kitima mola ke nowa ke sa tsebe ke wisha keng awa ka tswa ka ya kerekeng e ntseng awa ke fitla mola bampotsa gore ka mola a go sharp tshwantse ba re ba kwetse ka leshwaba ba vale ngeshaba ke tlo re ya urege basho ba vale ngeshwaba and then izinto abazenza ngapha ngakwagogo benza abazali bethu nabenza abazali bethu benze ukuthi abazali bethu abantwana babo bangabi next empilweni so ziyasilandela siyazama ukuphuma siphethe ngapha nangapha azizi ngamandla njalo mara ziyasidelay empilweni mamele kube into uzoyithola lula uyithola nzima shuthi empilweni ayikho into ifika lula ayikho kumele usebenze nzima into ozoyenza like once uyenza times 5 okay alright o ka re direla example gore maybe ge ile re be ke nyaka go tsena sekolo ke failela class 1 ga 2 or maybe if ke nyaka mmereko ke swantse ke apply maybe gantši go diragalang ka dilo tšeo di nyakang mo bophelong tše di sa diragaleng mmereko o tlo apply di-qualification o na le tsona o ile sekolong o badile ba ska o tšea o bone ba tšee motho o na le matric fela wena o qualifya ba ska o tšea o apply hape ba go tšee maybe o applyile ga 4 or ga 5 uyasebenza kwamanje manje ke volunteer ke bereke ufuna umsebenzi onjani ke dirile fire ke na le engineering ke na le license o na ile kanje i-trade test ke so fitlhe ko trade cause a ke na tšhelete o dira trade o fike ngo N6 o shota nge-trade okay ke nyaka go bolela kuku ke bolela le wena bjale lapa la mamago o nyaka re le thuša kang nna lapa la mama ga ke nyaka gore re kgone le tsosa bana ba eso ba tsoge bana ba rena ba kgone go tsoga le bona ba tle ba bereke ka ra ba bereke ga ba ire selo ba nwa jwala fela bana ba le ga one ntho e kaone ba irang nka re ka re thusa gore le kgone go tsoga le eme e be lapa le le tshwanang le malapa a mangwe le nyaka lapa le la le berekiwa amen ke tla le berekela lona amen lapa le la le tla tsoga fela lapa le la gore le tsoge le nyaka re thušana ka mogolo kwanang ka gona re swaraneng ka mogolo kwanang ka gona amen le tlo loka lapa le la mogekolo borangwane le bona re santse re ba thuše rangwane a nya le mosadi amen ene ga rangwane a sene tšhelete thušang rangwane gobane le ga a ka hlokofala le tlo no fetša le monyeletše mosadi amen thušang mo rangwane a sa phela lena ba le nneng se sengwe rangwane a nyaleng go tliša mosadi ka kulapeng lela le thabiša badimo ba ka mola bana ba tlo ba fa mahlatse amen rangwane wena o nyaka re go thuša kang ka kua lapeng la geno nna ke nyaka ka sona seo gore motsola sa o tsoga motsola le thusane o tsoga motsola ga o tsoga motsola and then le nna ke na le problem ya gore ke sala ka kry-a accident ka thula ke koloi tšhelete tsa teng a di itse gore lebaka ke lefile gore le se tshatswe okay o na le nako ka o thutse ke koloi e nthutse ka 2018
Okay, go na le di-lawyer tse di go thušang. di teng. Alright. O fela o ya o bolela le bona. Ba fele ba mpitse ke kwa. Ba re tlo mfonela. Ba tse nako telele ba sa mfonele. Nna ke jike ke founele bona gape. Okay. Ke na le banna ba ke berekang le bona ba di-lawyer. Ba tla go thuša lebakeng leo. Ba tla boledišana le boramolao ba gago and then ba tseba gore ba tla kae. Tšhelete ela nnete ke gore e tšwe e nyaka motho wa ema. O gopole re go fetša go thula ke koloi, batho ba le ba rileng gore o thule ke koloi a ba palelwe ke go dira gore tšhelete le o tlo palelwe ke go ija. O lebelele batho ba bantši ge ba fetša go hwetša tšhelete ela a ba dire selo ka yona. Lebaka ke gore bontši ba batho tšhelete la ge e tšwa ke ge batho ba šetše ba naganetše ba ba feditše ba ba berekile ka bona se se šetšeng ke gore tšhelete e tšwe e tle phatlalle felele diatleng tša batho. Ge tšhelete la e tla motho o lebala go phetha ditaelo. Ge tšhelete la e tla motho o lebala go leboga medimo ya gabo. Ge tšhelete la e tla motho wa lebala gore gona ka mo bank ba mo fang tšhelete go na le di-financial advisor ba e leng gore ba ka go fa maele a makaone gore o direng ka tšhelete. Ka gatlhane le seemo seo banka gare ga sona. Santse ga e tla a kry-e lapa le la lokile. So nna lapa le la go sa sanka nontšha banna ba go le bereka. Wena o nyala neng tšhelete a e gona. Wa bona? So ba e le go gore di a ba tsogela a ba go thuše. So ke tla go thuša boramolao ba tla go botša gore tšhelete ya gago e eme kae. A re ye go ramogolo. Sesi Ne ke kgopela o tlaleletša papa o tla ntlaleletša le yena. Okay. Ka gore maybe ba lebetše ka mola gae sa le ra tshwara moloi. So ntwela before e tlo direga ke ilorile maybe 2 weeks before. Ke ilora. One day ka re ke le hae. Re kwa motho ko morago a di-room tša rena. Like motho a teng ka re wa swa o re ka re wa swa vele kgane vele ne a swa cause ne a tsamaya a tsantsampela so ka menwana a hlobotše papa o tla tlaleletša gore ke mang wa ga mang. Re se ke ra bolela maina a batho a kere. O tla tlaleletša gore cause sa la mmona yet ke ena mmone la mathomo and then rena ra tla re tšwa after ena mmone. Ya seo se ile sa diragala mara ka bitša ndona kgoši ya mola a tla mmona le ena mo lebelela ke monna re mo tsebang and then o mongwe wa kgauswi le family ya gage nka no re ke sebara sa gage o agile le nna mo kgauswi le ena ra mmeja a tla prova seo a ba mmona then ra re ka go mmona ba go bitša ba gabo ba tle ba mo apeša ka kobo a sepela. O be a se apara a šetše ka šheleng. Ba šetše ka šheleng. And then ge le o ka ena o sa phela. O tlhokofetše matšatšinyana last year gona bjana ngwaga o fetang o I'm sure ka bo September August. Okay. Cause nna ne ke kgopela le thušo ya yona ntho cause tatola salari he ba mmotšiša a re ba mo romile o romile ke basadi ba bararo so a re itse basadi ba le ba sa phela gore bona ba sa tla ka mola gae go ba yang ke re ene o hlokofetše. And wena ka ko gae o bonang o gae gae ke dilo tse dintšho ke di bonang ka dilo tseo re tletše dilo tšeo moo ke dilo tšeo di bonang tseo ka mola gae na go na le ga ke tseba re ba e bitšang cause mme o mongwe sa le ka mmotša a mputse gore ba e bitšang ke Sendebele ne e bitsa ba re keng inyoka enye so inamadevu so inamadevu mara ekhaya kini ekhaya mara mayikhamba ikhamba like iya etoilet iya lapha etoilet ukuthi ifike yenzani etoilet angazi mara bengiyibona mangileleko
phezu kwamasenke ngizwa ngathi like ngiyo or something ngathi kuna something ithanyelako angaze kungiyo or something else phezu kwamasenga la wethu emarumini so ngazi so ga botse le nyaka gore ge re thuša lapa le la kokoa gore thušelele la geno a ke tsebe papa ke yena o tla tlhalosang gore daily wish gore so ile gore go na le ntho bjalo o kana tsena wa tšhanyela a gona bothata nna ke na bothata re a leboga papa no re a leboga and then ba ga Ndou ubaba uza kuvuma yena ubaba useSun City ngithela ngimtshela mara wajabula wathi iya nami uthi nangiceda ukwenza lezi enzenzako zakwamahlangu and then nami ngibhalisele la tseba re bereka jwang batswadi mo pitšeng tše kgolo go ntse le ge le tlile le soki le tlile ka problem ya ga mahlangu a kere amen and then gate le ko malapeng a lena re tlo ya lebaka ke gore ge lapa la mokgekolo le mokgalabe le na le mathata di-extension ka moka ga tšona tša malapa a tswang ka mo amen a ba le same problem a ba le same problem so ke ka baka le e leng gore ga re kgone go no re le tlile le bana ba motho ra bereka lapa la mokgekolo le mokgalabe fela ra tlogela malapa a ba bangwe so re a bereka le ona ka baka la gore ge re ka tlogela dilo tšela di sa go bua gona kue malapeng a lena tša boela ka molapeng la mogalabe le mokgekolo moroka nna ke lebogile ke ba kwele ya le nna ke ba kwele ke nagana gore ba ka re emela ka mola ore o le sa nyaka go bolela kgaetšedi nna ke le kwele gabotse se se le šaletšeng ke go le thuša kere le re emele ka mola a mosadi ya ka a sellakalaka a o ba jwa mosegare ge letšatši le sobela o fetoga sellakalaka a re go sa o tlabe o re ba bogadi ga ba go rate ka lebaka la gore mekgwa ya gago ga se ya motho wa go dula ka bogadi moya wa gagwe o robale ka khutšo a ge e le melaetša yona o re šietše re ya leboga banna mosadi ya ka ke sebajwa mosegare re a leboga moroka a šiba ba gorogile a palapa la bobedi no tša sebaka mongaka o ba tamiše ba titsebiše ke moka a ba re fe ditaba prof magagešo ke theoše setulo se se ye fase le kae aowa nna re gona ya ke ba ga mang bang ba Mokgonyane ba ga Mokgonyane go Falbank all right Mokgonyane ba Mokgonyane ya ke mang Mokgonyane Elizabeth Mokgonyane Elizabeth Mokgonyane go latela mang Francina Mokgonyane Francina go latela mang Elisa Mokgonyana ka mo go kitima iga mo Elisa Mokgonyane go latela mang Leta Mokgonyane Leta alright ya ditaba o ka re di tlo ba mo go mmane Leta ko mo fe mane leta o wa mafelo se se kana ke mang ke Elisa Mokgonyane ke Elisa monna o hula ka disego monna Elisa monna o re kwena mang BY like LSJKBY Sandawana wa le Sandawana ke bona le dinko di kgabišitšwe monna ya wa ba bona gore o tlile Elizabeth a romeletša modolo gore motlogolo aowa ke bolele a o bolele wena o manna
Francina. mara le leng ko wena mang wena na pele o no ba Francina na Ba ntse ba ka di-free. e bang di-free ya for sure wena le mmane Elizabeth le scheme ne le ya kwana o di-free alright awa re a leboga ba gešo re a le amogelana no go lapitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke Professor Moremi ngaka borena ya setšo ke ntate Malefo ka mo o swere ke mekhutlwane wa fiša le se ka makala le bona apere dilumba o swere ke mokhutlwane magagešo di-camera tše ke di-camera di a le tšea di le tšea ka baka la gore le go sasa ge motho a nyaka go kwa gore na le boletše la reng o ya mo difounung a tobetsa a hwetša taba tša lena le gore le boletše jwang lebaka ke gore gone batho ba bangwe ba kgahla ke ge batho ba elwa gantši batho ba kgona go tla mo pitšeng tše kgolo ba bolele mathata a bona ba e gae go tle go be le di-family tše di ba founelang e le ge o mongwe a ba boditše maaka gore batho ba le ba no fitlhe kua radiong ba bolela so and then wa kry-a ka mokgwa o ba bolelang ka gona e se ka mokgwa lena le boletšeng jwale e a thuša ntwe gore batho ba kgone go hwetša se le se boletšeng bonolo and then batho ba ntšhiwe maaka ka baka la gore batho ba lweša batho ka maaka jwale melao ya radio difounu di ba silent ba gešo re kgopela re se ka ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng re kgopela dinnete fela tafoleng re berekele nakong nnete ye e ka be baba e ka be e kweša bohloko e ka be e ješa dihlong e ka be e segiša re inya ka tafoleng gore ngaka Moremi a kgone go e kwa gabotse a kgone go tseba rena o tlo le thuša jwang se sengwe gape batswadi re se ka ra bitša maina a batho ba kua le jwa kae kana Falbanka re se ka ra bitša maina a batho ba Falbanka ka maina le baagišane ga re ba bitše ka maina no ba baagišane ba rena ge e ka ba mohlho mongwe le lelate hwetša le ile ga Moremi ka fase ga mabaka a bophelo le yena ke ngaka Tsoko e tla ba ngaka Moremi e re tšwa ka mo ke ngaka Tsoko le kgono go njwala jwale ba gešo re a leboga ge go ka fitla lebaka la gore re ngangišaneng a re tsenane ka ganong re a theeletšana ge o nyaka go bolela wa emiša letsogo tlabentše re go lebeletše ra go fa sebaka gore o kgone go hlalosa le wena o theeleditšwe re a leboga moroka ke bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana Francina ke moka o nape o tle le tšona o tsebe re maina go swana le ya bo Francina a reteletšege motho wa gona le ge o ka re o nyako mo reta o tla dia jwang kganmo jwa le go diagala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši nke re kwe Francina dumelang gape ke Francina Mokgonyane tšwa Falbanka nna ke sendetše WhatsApp mo lenaleng le because re na le bothata bo bogolo ka ko gae ke le setlolo sa Mokgonyane ka Mokgonyane re na le mathata a o tshwana le a gore o na le mahu a tlhagang re sa tsebe gore bothata ke eng every 4 years batho ba tlhokofala ka mo gae a re tsebe gore bothata ke eng and then he re tswa re tsamaya ba re o na le selo se se leng ka mo gae se se jang batho ba and then selo seo se thoma ka ba Mokgonyane bo mmarena after se seno se fetša ka ba Mokgonyane bana ba Mokgonyane se tlo tla ka rena ditlogolo sa be sa feteletša le ko baneng ba rena ene ka mo gae a re kwane as family ba bang ba hoela kwa ba bang ba hoela kwa dilo tša rena di tsamaye botse dilo tša dipampiri mebereko ditšhelete nkore o tshwara tšhelete eno fofa dijo ka mo gae o ka reka 25 beke e tlang ga o sana selo wa reka selo beke tlang ga o sana selo ngore ga ona bophelo a re kere mebereko kore lo maketa le interview ga o sa bitšiwa nkore dilo o tlhakatlhakane ka mo gae ga o sana bophelo and then he o tšwiwa ba re bothata bo ka mo gae
ka mokgwa nna ke so far ba re bothata bo ka mo hae. Go ya ka wena ge o lebeletse lapa le la kokwago o bona batswadi ba gago le bommane ya go mohlomongwe le bomalome ya go ge e ka ba gona sebakwa e le eng? Nne ke lebeletse sebakwa se ba se lwelang because he re tsamaya ba re ke gona ka mo hae ka mo ba dirang gore dilo tša rena ba tswaletseng dilo tša rena ba bofileng dilo tša rena. Sebakwa nna ke bonang ka re ke gore o mongwe no re a ke nyake bana ba o ba be successful ka ntlhaloganya. O le jelana mona le a loišana go ne le o a reng mamang wa ntoya ekwa a re eng ka mo go bana ba lapa mo fele kopelana le la number 2 Elisa a tšewa ditshwenye. Thobela ke nna Elizabeth Mokgonyane ke mama Francina o ne a bolela mo eng. Francina o bolela nnete ka mo hae ho bothata ho boima. Re family ka mo hae re bana ba Mokgonyane ka mo hae be re phela botse batswadi ba sa phela and then ba re file molao wa rutwane ratane go ska ba le mathata a re tlo ba le batswadi ba lo tsamaya re bana ba kereke re bana ba moruti le mmamoruti batswadi ba lo tsamaya wa no tlhaka-tlhakana dikereke di a fela a re sa utlwana re a lwa re a tra re utlwane re le bana ba motho re be ngata ete he re kopane re tshwere meeting wa lwiwa re ka se fetse botse wa lwiwa ko rona thunya le rule gona mo ga o sa loka selo gore a re tsebe gore re ile fasilo be re tlhatlha ntse re nyaka dithuso mo dikerekeng mo dingakeng re loser ditšhelete ba no re ba re thuša wa pala gore ke ona bothata bo tswela pele gone bjale le ditlogolo le bana ba rena gore eno ba ntwe tee le bana ba banyane a re sa kwana a ona wa ka bolelang ntwe ya nnete ya ba gona gore go bolela o thunya lerole le o sa kwešišeng ka pelo gore o bolela ka pelo ya botlhoko gore mohlomong dilo di tla loka ka mo hae gore go no thunya lerole a o tsebe o no ba tlhaka-tlhakano kutlwano a e gona bophelo wa bo sa le gona le mo bathong gore ba etse ba re tseba maphodisa batho ba tseba ba Mokgonyane ke ko tupang lerole a se molao wa ka mo hae o batswadi ba rutile ngwana ha re kwane batho bona ba fela ke malwetši ke dibadi ke ditlhaka-tlhakano ko ra o loke selo a ona polelo o ka e bolelang ore wa re o bolela le ngwana ya o theletša ngwana a re o bolela le wena motswadi etso mo felela pelo ka gore wa tseba ra o theletše ga ona ntho e lokang ka mo hae go bohloko go boima he re tšwa ba re botša ba re family tlhakanang nyakang tšhelete le nyake motho o na le sera ka mo hae ka moo le kgone gore motho a le thuše gore sera seo le se felele ke matla setswe ka moka bophelo bo kgone go boela sekeng a re kgone go kopana mebereko a eo a re kgone go kopana ko re a kopana re bolele ntwe mara e ka se diragale re tlo fetša ka dintwa le mašata le ditshele o molomo wa ngala wa phatlalliwa ke kgale go a pala jwale re lentše re ntše ngwanyana a utlwa ra utlwa mo radiong yona ye re tlile mo yona jwale ra utlwa thušo gore batho le hloka mašene le hloka le gore le ka kgobokantšha ka gore go a pala la tlhakantšha le bana ba motho go na le ko le ka yang gona la kry-a dinomoro la ba whatsappela la bolela le bona ke mo le ka kry-ang thušo ke yona taba e le goreng ka gore bone gore thušo a e gona re a rapela re a phasa re a tlhetlha re a kgopela mo bathong mo dingakeng le mo ba porofeteng ga gona ntho e lokang dilo ke ona di senyago ya pele jwale re a kgopela modimo re a re fe maatla re kgone go fitlha mo šifa re fitlhile re tlo kgopela thušo a go loke selo re family ya o tseba le ya ka mo hae ba bagolo le ba banyane re family ya o tseba mara ga gona ntho e lokang ke malwetši ke ditshele ke dintwa ga o loke selo mebereko ya pala ditšhelete a o kgone le o tshware tšhelete e fele setšwe e fitlhe ka mo hae setšwe o dire selo ka yona go botlhoko a re sa tseba gore lebe kae go botlhoko go boima be re kgopela thušo tle
Magorna Francina ka mola o boletse ka mahu le lena le a tlalletša bahu ba tlhokofala ka tsela ya mohuta mang? Bahu ba bang ba bolawa kore o moane o tlhabilwe a bolawa ba bang ba no lwala skirilekenyana and then ka ona mokgwa wa bofelo a butšea ka Augusti bentše a lwala mara a lwala re le ro robala ra molaela o ka moka morenki ko hae ra molaela o robale botse a butšea boa tla bonana ka bošiu re laelane jwao ka osane re tsoga ngwana ko hae o nna le bona ka mo hae kore ke ahile next le ka mo hae jarata ke one jwale furu e re tsoga a butše o utlwana le o ba hoella a tsoga kere a ba hoelle ore o tsohile ka mo o re ba mo jwale tšatši leo a se a ba hoelle a se a re eng jwale ba rile re bona ebile le motshehare a sa hoelle ba ya ba mo tlhola e ba tsena ka mola ba kere re kere a phunyehile matlho a phunyehile a sa tlhole a sa kgona go bolela a phunyegile jwang ba ntšhitše yona le lombe le thubehile ene a mang o kgona go bona kokwa ore a phunyehile o kgona go bona ko hare ko hare o kgona go bona mara ga a robala ba le right re laelane botse ka mokgwa re tlhang re laelana ka gona okay jwale taba eo e re jwale ha sa kgona le go bolela re tshela go botšiša gore nao ba kgona go bolela e re o robala ka mokgwa re tsebang e le gore o ba ka gona e re o robala furu re tsošetšana jwang jwale tšatši leo furu e re tsoe ba mo kry-a le ka mokgwa re bitša ke ngwanyana a sa kgona le go bolela re ra botšiša o phunye matlho a phunyelelong le dithubehile ke mo redi mo a re tsebe gore bo kore no ba story se nka a ke tse gore nka se tlhaloša jwang mara ba phunyehile o bona kokwa o bona ka morao wa leitlho kwa ko hare kwa and lelong le dithubehile e le o moredi mo e no ba e le re bidio ya gona re lebetše ko hae ke semaka se re se bonang tše re tšhang botlhoko Elza nko tlalletše kapa o die jwang nka tlalletsa ntse tlhomala ke mo madefo a qadileng ko teng for ya goreng ba re ho na le ntho e le goreng e ja batho ka mo hae each and every after 4 years mo e le goreng since re nna mo Falbank bona ka mokgwa and then maso a maithu a setlogo kudu thata ona ke bana ba bashimane ba ka mo hae ba butaka a bile setlogo thata cause la mathomo o wa 2021 it was on 2021 ke go ne a le Nelstroom then le hona ba re o kaleditswe mo fencing dinamane di le mo then wa tlhahella le ya Abdi Steve right o dula le rona le ke nna le ngwana wa setlogolo ka mo hae re setse le yena re ka mo hae re nna le yena ka mo hae then Fruvele ke motho e le reng o tlwaetse gore a re tsose like e ko ke a tsoga namela ka foa ya sekolong ha tsoga fela like a etsa ditee wa mo hoella through like o re gopela like a mo le ena mo direle tee ha o tla o mo wane a bula lebati le nna bjanong ke re he bana o fitla ka nako e Abdi Steve bile ra tsoga ebile ke o ke re ko fiela ebile le lebala a re tsose ke ra re ko mo tsosa ke mo check gore why a sa tsoe ka nako cause already o tsohile feva a utlwa monyako o bulega then wa etsa wa re bitsa wa hoella o re tle ka moyeng he ke re Abudi a le tsohe ke re ke bula lebati so he ke mmona ke re ya leitlho le one le etsitse le phunyehile it's like le go kene something ka mohare o ntse so ene ka nako eo ne ebile ke re ke nana ebile ke a tshoa o matlhwala o ntshitse like
a otlhe ke a tshoga ke a tswa ke a lla ebile ke nagana gore maybe o tlhokofetse ke a šiane ko bitsa bosaisi ba ko morago ke bitsa le di-free so a re fitlha ka mola re busy ra motse sa re e bane re ke re ashe o sa phela ga bote tlhokofetse botlhoko thata then ra raetsa ra mo tseya di-picture like ra thoma ra founa re founela like ba founela like di-ambulance e le goreng ne ntse a lwala abuti o founelwa di-ambulance e satle e founela ambulance e satle a ke itse gore ne le dibeke tse kae then le ona ka letsatsi le still ba re ba ya bo bitsa le maphodisa ke ba founela le ntho le abuti ko Lofontein wa Lasbone ya ka mohae gore atle cause re bone bothata ke bo ka nako e o busy o a dira o like wa bona gore motho o sa phela ra mo checka mola nna le di-free ebile ra mo etsa mola re a mo pompa re reng maybe o tlhokofetse eng a wa sure ra bona gore wa phela a sa kgona go bua and then e le goreng maobane he e le goreng ha o robala ga o na ntse pila a le shapo a le alright but ntho e le goreng re bone e re e le go ba ditlhaloganyo a reng ka mo go kgaitsedi aka dilo tše ba di boletseng re sa berekele pele le morago o ka tlalletša ka gore mo go tše ba di boletseng e seng gore o bolele tše ba di boletseng ke letsa mokgonyane kwa Almastrift ye ya mathomo ya lefu la mathomo ye ke nyaka o itlhaloša gore o diragetše eng la bopapa pa ka bolaile ke kgomo a hae ka mo lešakeng ya mothula e mokuka ka manaka e moiša godimo so and then a tlhokofalela gona ka mo lešakeng goba o ile sepetlele okay ya motlhaba mo ka mang le ka manaka le a se tlhole a sa gore mo dipšio tše mo ne e robile mohata le ka maoto ke nyaka o tlhaloša yona eo and ke nyaka o bolela le ngwiši ya gore ka mohae ka mola ye ya gore nna ke tseba ba re o na le noga ausi ya ka le ausi o mongwe la ba re ba tsamaile o na le kone ba ile ko teng ba boditse gore o na le tšhweni le noga di nna ona ka mogae ka mola ke tsona tše di fetšang batho so nna ntho e ke itsebang gore ka mo toilet sa le wa latlhelwa ngwana wa girlfriend ya abuti ke yena o ke tsebang gore sa le a latlhelwa ka mo toilet ka gore ne ke le teng ko gae wa girlfriend ya abutago nga latlhela ngwana o ka mo toilet girlfriend le montšhitše ngwana ha wa sengantšhibe ile ne ke re ke a na šetše le nna re le ba babedi and then ke sa le ne ke gore ke se ke tlhalefe ka mokgwa ne ke sa le ka mohae bjanong mmaka o rile a boa mmaka na se teng and then o rile ha boa mo le abuti na se ona boruhe ke tsoga ke makala gore why a sa tsoge la e bona bjanong ke re e re ko motlhola ka kwa gore na re kgane why girlfriend e la abuti ka ko morago ka kwa a sa tsoge bjanong he ke ya ka kwa ke makatša ke a tseba ke re dilo tša ntšhong eo tša bosadi ke makatša ke madi a tletše Scotland bjanong ke a motšha ke re he madi a nyakang momo ka mara Scotland ka mare ne ke re ke a tlhapa ka no bona a tšwa fela ka re se ka ntia setlaela ke a tseba gore nna reng dilo tše ke di tla morago le di tla peleng gore ke o išitše ka ngwana ga ragwa ke molatlhetse ko toilet ka emela mmaka ga boa ka motlhalosetša ka re mma ke ya police station ke nyaka go tshwariša ngwanyano ka lebaka la gore o latlhetse ngwana ka mo lapile mmaka a re ko bitša mmahae lapile mmahae a tla ba bolela mola ba re nna ke ngwana a ke tsebe selo ke tšwe mo ditabeng tša batho ba bagolo lapile nna le nna ka nono e homolela ona ka mokgwa ka setlhele ke sa e bolela motlho mongwe yona ntho e ba reng e tlhakatlhakantšha ka mogae
Meskini ke moya o wa ngwanula. So ngwana wo o tlileng a ke itse gore mo diileng gore mo kgamile gore jwanna le wa ke nyako kwešiša gore ngwana wo e be a šetse a belegwe le lena le mmone goba o dirile abortion goba go diregileng nna mpa teng gore a gore na e fitlha ka gore nna ke rile ke mmotsa gore ke ya police station a re ke mo latlhetse ka mo toilet. And then lena la se go tlhodimela ka mola toilet go bona gore ka nnete ngwana o gona go ba ga gona molomonyana yona o kananyana ko monnyane ke le tshuši ka mogare o ka se bone kwa ko tlase. Okay. And then ba bagolo ba kgalema gore e tswa mo ditabeng and then wa tswa mo ditabeng le bona ba e tlogela le ka mogong. Ka gore ntho e ba reng e ka mo hae ka mola ke tse gore ke moya o wa hae o we oro keng a re kwešiše gore o iragalang ka mo hae ka mola. And le ke nyaka o tlhalosa le ka ke ngwana ko hae o šala nna ka morago ka gore last ne ke le kwa ko hae kwa ke ile ba etela ka December a robala ona ka ko hae ka kwa ke rile ke robetse bosiu dona le thulitha mmele ke le mo ke beile so thulithela ke no e bona šetse thulithela e betha mo le boteng ka mo kamoreng a ke se topile ke mmole ke re ke a lebella ke bone selo dilo tše di diragalang ka mo hae banong šaše leng ka re ke dutse ke o ka re ke ka bo 9 ke le ko hae ka bo 9 eo he ke dutse ke no kwa ntho e wela ka mo gore le festere le robehile la ka ko morago e wela ka mo ntlong so mošito o mongwe mogologolo so he ke re ke a lebella a ke bone selo mara metlholo e diragalang ko hae kwa and then le yena ka gore last go na le mme o mongwe ona ko rena kwa nka se mmolele ka lebitso a re sa le atla e se apare ko yena a re o romile ke mmaka gore a tla tlo bolaya ngwana hae a re ka gore o na le abuti ya ka mongwe wa tlhokofetse ka re ka gore abuti lesiba o paletše nna banong ke nyaka o bolaya e botsa ke o bolela ena mme ola banong ba re he ba dutse bona ba e bolela bona bo maki he ba dutse ba e bolela ko hae bo mong a re eng no hae o ra itseba e teng ke a mmaka yona e fetšang batho ka mo hae ka mo o mongwe a e bolela nna ke utlwa ko di next door ke utlwa ba e bolela ntho ya ntshwara hampe because of ke re ntho e leng gore e ka mo hae ka mo e bolaya batho ka abuti re tlogile ra ya ko mothong ke ne ke last year re tlogile re le bana ba motho re nyaka go tseba gore na re sera ke eng ka mo hae re ile re fitlha ko mothong ola motho ola o re boditše straight ya re lena bana ba mokgonyane le bolayana ka seboleng wa le sa bolele dinnete a re boloi ya ona ko botlhaga lena le bolayana ka seboleng and e abuti wo ena o mong a o sia ka le ena o nyakile motho nna ne re sa tsebe ga seno a tlhokofala nna ba mfonetse ke le ko mmerekong ba mfonela ke le ko mmerekong lapile ka re mo bona ka re he le gore motho owe o dirile o bolaile e nyaka maphodisa pele before o tla ntho eo hash ka re ke kgopela gore ba nkemele ka ba botsa gore ke etla he ke fitlha ko hae ke kry-ile a botišetse a tšere ke hash ka ba lata ko mmušareng ka ba botsiša ka re le tšea jwa motho a bolailwe so ka motho o kwa di-forensic wo ka lebaka la gore motho o bolailwe nto e le e dirile e wrong wa matlho ka re nto e le e dirileng e wrong a o sia ka ke ena a biditseng heshe mara o ka se re bona gore motho o so wa bitša heshe ausa go mofe o nna ko Leufanteng tla yena mo ke motse ya heshe e we motse ya e tsamaya ga ke fitlha ko mmušareng ke a ba botsiša gore gane wa e letse ya motho a le so ba re mara rena re romilwe ba re le re tle re tlo motšea ka ba botsa ka nna ne ke tlo lata maphodisa ne ke nyaka go tšea difoto tša e pele ke ye ko police station ke ba bonthe tsona and then ke tle le maphodisa ba tle ba bona gore ntho e ke case okay o bolela nnete maphodiseng re ile before heshe e tlotla ba re bona ba bereke ka dilo tšeo
motho o ye selong se a tlhokofetse re ba tlhalošetše ba re bona ba ka se kgone dilo tšeo ke tša mmušara jwale nkere ya lebetse re tšhohile re sa tsebe gore dire jwang mmušara ona mo tšea maphodisa bona ba ganne re romile batho lena le rile motho o tlhokofetse go ba le e tlhalositše jwang kwa maphodiseng motho o tlhokofetse o robetse re kry-a motho a tlhokofetse thapama o robetse botse mara ane jale re mo kry a gobetse ebile o tlhokofetse o gobetse matlho a phunyeile a thubeile lena batho ba ka Mokgonyane le nagana gore go ka be go tsene motho ka mo kamoreng ya abuti ya lena a mo dira mašula awe go ba le nagana eng gore a re nagane gore o tsene motho kore mara be re maketse a ke re tšhwile re feng kgopolo tša lena a kere ge go diragala selo go ne le gore ke nagane se sengwe moremi a nagane se sengwe wena o nagane le nagana gore go diregileng lena ge le nagana mara ha ona mo robileng ha ona ka mo hae ha ona mo robileng ne le lone le tšhwanetse ka kgopolo tša lena ge le naganela situation le nagana gore go ka be go diregile eng nna ka kgopolo ya ka ke nagana gore ga ona motho a tseneng a bolaya Abuti Steve ke nagana gore there's something se se diragetseng a boloi ka Abuti Steve because Abuti Steve da sa lwale o thoma moya ke sho o na go ella motho le nna re kgona mo utlwa a le ko kamoreng ya hae re le ka kwa a re bitša and abuti o rile ha seno a tsena wa o tlha le Lufanteng o tsene ka bo ma 10 o tsere glass ya mat cause na thoma o tonya na tonya bo am a so tlhokofale cause na no a binisha molomo fela mara matlho a lebeletse pleke one mo o sa bereke so o rile a tsena a re ish motho wa tonya a re monoshe metsi a malo a monosha glass a mathoma a enwa e fetša a monosha ya bo stew a enwa e fetša o rile ha seno a enwa a seno fetša ya bo stew ke mo ba bone moya hae o le gore o tswana meng and o rile a mokuka a mo thenisha ka ntle le site le na kuku mohile o molaletla ge motho a ba jwa kudu a re mo fe metsi unless le ba sekgowa ba mo fa di drip a re go fa motho metsi wa laela ankere yena maybe nana re o tshware ke phefo na re mo fa metsi a futhumala mara a ke re seemo se sengwe o kgona go bona gore motho ka mogo e leng gore o ka gona o nyaka maybe spetlele goba o nyaka clinic mara go ka re motho a ba jwa kudu a re nkgele metsi o mphe wa mofa wa spele mara ena nna sa bolele jwale a re kwaneng le tswa mothong ba le botša gore lena bana ba ka Mokgonyane le jana sensa lena le tseba eng ka taba ya go jana sensa lena kapa go se kwešišane ga lena le bana ba motho rena ntho re tsebang ka mo hae e no ba mona kore bontšhi re na le mona lehufa a re tsebe lehufa leo le mona lehufa leo le tlhola tsona tšeo kore re a hufelana a re nyake o mongwe a tšwela pele gore bana ba hae ba ka tšwela pele kore tshwentse ano nna a tlhaka go bolelwa ka yena a sokola a hateletšwe ka gore taba e be re e kwanetše gore re tlhakane re le bana ba motho ka pelenyana ka gore bothata šibo bo tlhaile re kgoboketse mašheleng re nyake motho a tle ka mohae ka mola ka mokgobe re boditše ka gore a kgone o ntšha dilo tšela ka mohae jwale a re kgone gore re tlhakane re die selo seo a re kgone o tlhakantšha a re kwane a le bone ebile re no ikuke re re ka gore a re na selo re utlwile molaetša mo gore o na le ko re ka thušia ngwana a re kwane re le bana ba motho o kaone re emelele re o kgopela thušo la e bona a ona polane re ka e diang ka ra bona a re dire so mama lena le leng mo le ya kwana re ya kwana kudu o le sa kwaneng le yena a gona mo a se o mowane kore a se o mowane a ba re gona re kore re a balega re a tsebaleya bana ba ka mogae ka mola mara e re tlhakane a re kgone o bangata e tee le ba ba kae gong jwa le ba ba phelang basadi ke 7 ba ba phelang ke 6 o basadi re 6 ene re na le abuti o mo 1 alright gone jwale re o tsena jwang ka mola gare ga lapa lena le sa kwane
ka magareng a lapa ba ko malapeng a bona rena re šetšeng ka mae ke rena re utlwang botlhoko ko re ke rena re gobalang re bolela le bona le ano jale re tshwantse re bolele le bona re ba tlhalose mara ba tsebile gore re tlo emelela kore ba re o mong le o mong a ke ra re kwane ene re bolela re a re dieng ntho e ka gore ntho e nyakega ka pele ba tlhaloša gore wa kgonang a ka nna a no emelela yena a iponela polane ka gore a bona gore yena o tšwa jwang la e bona rena re nnang ka mo gae teswe re nyaka thušo ka gore ke rena re leng ka mo gae ke rena re bonang dilo ke rena re bonang metlholo bona ba ko metseng ya bona o thoma ba botsa gore a re tlhakaneng re dieng so ba re lena tsamayang leng ko le nyakang Lena ngoya le bona rena re ya polane. ko re nyakang ngoya re lebeletse malapa a rena a re kwaneng batswadi ba lena tata go lena o bolaile ke kgomo o mongwe le no mo kry-a a gontswe matlho o mongwe o tlhokofetse modimo le right okay bahubaki le ba berekile ge ba fetša go tlhokofala kapa ge ba bolokwa le ba robaditše goba le no boloka fela bona o ile bathong wa o nneile o ile mothong a bereka mogalabe mokgalabe ho ile ba boragadi rena ba re betšhetše ka thoko ka gore be ba re mma rena ke ena a lo yang gore be ho loiwa go le boima and then ka mma lena ka mma rena le gona o ile re nyakile motho re le bana ba motho okay ee ba lokiša ba bereka mara ke gale mma rena a bolokile mara serapa sa isa a senke se wele ke mengwaga e mentši se santše se kukumoile ka ona mokgwa o sa le se seswa jale a kere jale one jale re nyaka dithušo a re kgone o kry-a dithušo botsebotse re ke gore re gakanegile batho ba ka mokgonyana le nwa jwala jala nna ke enwe go nwa mang le mang bana ba kwa e ba iketlile ba kgona o reka jala Sesi. ba go nwa mang le mang mo go lena le bana ba ka mokgonyana nna ke enwe ba botšiša fetola ya Francina go nwa mang le mang o nwa ba botlhe ka ntle le mma mara nna re nwa occasional a re ba re wa nwa o re mo wena sale ke nwa ke sa le ko ga nne ke ko motseng wa ka ke sa nwa se sale ke botlwela o fa re ga botse o nameletse ko go ba le mone aowa ke bone ka he bana ba ka banwa ka gore o ka se nwe jwala le bana ka mogae and then ge le kopana ka dikopano tša family le bana ba motho ga le thome e seng gore bošaedi ko gore le thoma ka go nwa jwala pele before le ya ditabeng then la tsena ditabeng le kwele madila and then go a thoma madila ga a bela mo go lena la thoma go latlhegelanwa ke tlhompho la no baka dilo tše e leng gore ga di gona gape bana bešo a re le botšeng la tse re ka nako nngwe re tlo no sola baloi ra re kae go ne dilo tše dingwe ga di kgone go kopana le tše dingwe ka baka la gore le a te tseba gore le jelana mona le a hufagelana a le ratelane dilo tše botse le a loišana mare le nyaka gore ge le kopana le thomeng ka go nwa jwala pele before le ya dipolelong ene le ne mathata a mantšhi kudu ka mola ga bolena mara ge le swantse le a lokiše le prefera go nwa jwala pele before le ya ditabeng gape a gone gore le ka kwana meeting o ka thoma ga botse wa be wa fela le tagilwe aowa ba tshwara meeting ntse senke o nowe jwala mara ba nolo wa lwewa ga o fele meeting o mo le o mo wa emelela wa tsamaya because ba šupana ka menwana and a ba nyake nnete o a banya ke nnete motho fe ba o mmotsa nnete then o tshwana le wena. le ge re ka le botša yona nnete le tlo re ngalela mo la tsamaya never re ka seke re batla thuso never re ka seke moroka šibao a ke dire so maubane a ke go leboga ba gešo le ne mathata ne ene mathata le leng ka mogare ga ona ke nyaka go no le lemoša se sengwe ka ona se ke la tšea gannyane
le seke la be la tšea mathata a le lego ka gare ga gona gannyane. Gonjo le bolela gore ba bangwe ba gona ba metseng ya bona. Ke manyalo a makae a bileng gona ka kua ga bolele mo e leng gore motho a ka ya gaga. Le nna ko mong wa teng le nna ke buileng ka mo hae no. Ne ba tlile o ntshetsa. Ne ba tlamehile ba tlo felletsa. E ke salla ke bua ka mahae. Ke lebaka la eng? Manyalo a se a nnete a se re ke manyalo eno ba ile re o no tseba Tlamehile ba batho tshishanyana na pele wa hilwe ke metsi ne manyalo a tshwantse bana ba tle mara ba tlo felletsa. lenyalo le le ke le re le tsebang ke la ausi ya rena o mogolo Ehe, leo ke ke la lona. lenyalo la hae re le tsebang mara Le la se Cecilette. manyalo a nnete a mo molaong Le Cecilette ke le yena sa le a nyalo. Cecilette ena o nyetswe. Mara ka tlhaba bana ga se botlhale. Lwalo Fontaine le yena o nyetswe. Ka gare ga lapa la bolena go hlabile motho mo teng. Cecilette ke yena o hlabile. ona wa hlabile Se ausi o hlabile. Wa tau ya tswala wa Steylock. o tlhabetse ke O ngwana tlile a tlo hlabisa. A re kwane magagesho go hlabile batho ba ba kae ka kua gae. A ona wa tlhabileng ba ausi ba tlile ba tlhaba because ne ba nyaka gore Abuti Johannes a tlhabe angere a nyale ke nako ba tla ba tlhaba pudi. Ke nyaka lenyalo la kgomo la mosadi ya go apara lešilo. A le gona. All right. Ke le nkarabile bana. Magagesho. Lapa la bolena le na le mathata. Batho ba go tseba go laola malapa a batho. Ge ba nyaka go kgona lapa ba le kgona ba lebeletše gore lena le rata eng. Ge le rata go nwa ba tlo le betha ka sona se le se ratang sa go nwa. Ke bolela ya mathomo. Ka lapeng la bolena go sepela dilo. Lapeng la bolena go a tlhokofalwa. Lapeng la bolena ga le kwane. Lapeng la bolena a gone tšwelopele. Lapeng la bolena go na le ngwana wa ileng a latlhelwa ka gare ga ntlo ya botshwelamare go fihla le lekgono. Lapeng la bolena go na le mokgwa wa gore le bona ditšhweni le bona dinoga. Lapeng la bolena go na le bothata ba ntwa e kgolo ya bana ba motho. Mogala bo bolaile ke kgomo. A senke la tšwela nyaka go tseba gore sebakwa ke mogala ba ka rua kgomo ya boa ya bola mogala ba ebile mohlabela ka gae. Ngwana bolena o gontšwe mahlo a senke la nyaka go tseba gore na bothata ba gage e ka ba eleng. O mongwe le yena le bolela gore le no mokgwetša a hlokofetše. Ga senke la tšwela nyaka go tseba gore bothata ke eng. Go fihlile mo le thomang go bona gore mahu a serious a re tšweng. Ba le boditše goreng le jana ka bolena. Magagesho a go bohlokwa go ya go consulta. Go fetša go kry-a ditaba o se ka tseba tharollo ya ditaba tšeo gore e ka ba eng. Nyaka ditaba go fetša o nyake go tseba gore tharollo ya ditaba tšeo di hwetšang ke eng. Ntwa e ka se le thuši ebile e ka se boya ga maphelo a lena. O mongwe mo go lena a ka ba le maele mara ka lebaka la gore le botjana maele le swarelane dikgopi le ka se thušege. And if le nyaka go aga lapa lela le swanetše le tlogele mekgwa e le leng ka mogare ga yona. Le boletše ntongwe la re le nyaka nnete. Lapa lela ke lapa la kereke ka mokgwa le boletšeng ka gona. Gonjo le nka le botšhore ke mang a tsenang kereke mo go lena le tlo re ke mang. Taelo yela ya batswadi ka mokana ga yona e riang e lahlilwe. Andane taelo yela batswadi e lahlilweng le tetšietše maphelo a lena a e leng gore gone jwale a le gakantšha. Kereke ga e sa le gona. Mangelo ya labeng a e tla rapela le lena ka mo gae ga a sa le gona. A ngadile ka lebaka la lešaka. Ge o nyaka go bona re jwala a bona bothata. Bonwe le nna ke bonwe o molomong ga tloga mo ae ga gabo. Nna ge ke fihla gae ke a robala wena go fihla a ke re bonwe le gore o nyaka go nwa jwala o ye go roga batho. O fihla kua go roga batho and then ba bue ba go phare o bue o re no jwala bola
ba maabane ke bona borileng gore no nna ke tle ke pharile sejwala ge bo le mola countereng bo dutse bo ne bo nnošiwa mo di bobeilweng gona di-shelfong gona moo o ka sekwe ba re bo ya khotho o ka sekwe ba re bo a seka bo lošitše mang le mang le bona bo ngwadile bore ge o enwa nna o nnwe ka maikarabelo jalo wena go bonwa go feta ka mogo bona bo bolelang bo riewang ka wena a ke le botseng motswala wa Mokgalabe o no nyaka go lokišiwa and then nto e ka kgonang motswala wa Mokgalabe wa tate mogolo wa lena ke tlhompha le tlhomphane lena lena a le tlhomphane ene le bolela gore batho ba lekwe seng gore ba ba leng ka mo gae ba lekwe le bolela gore batho ba ba leng ka ntle ba kwa gore wena o kgona go bolela ebile o tseba nnete ebile o kgona go botja motho o mogolo ka mogo wena o ratang wa bona kgang a e bereke go bereka go thietša ene go fetša go thietša wa kwa gore motho o go botja reng wa tšea mantšu a bohlokwa mo go motho wa aga ka ona ene kgati swanetše llele lena ba bagolo gobane dilo tše di senyega le gona gontse le letšwele le metseng ya lena mara motse o e leng gore ke ona o swantšeng o hlame metse ye ka moka ga o right ene batho bao ba swanetšeng go tšea maikarabelo ba re ba metseng ya bona jwang e le gore foundation ya bona ga e right gontse le ge ba ka re ngwana a re papa ba re ke kua ga geno ke ye go phasa ngwana ga a fitlha kua a bitša ba le ba bopapa ba nolwa ka mokana ga bona o ra re ngwetši tša bolena di tlole tšea bona magagešo fetogang ke kwele le bolela tabeng ngwe le re maphodisa a lapile maphodisa a lapile ka lena a nna seemo se se tlo fetoga ga go tlile jwang nna ke fatše ke botša batho ke re wa bona nna ge nka re ke kgala motho a senkwe ke tšwa go yena gobane o tlo go batša kgopolo yaka ke tšwela pele go ba bankwang gobane a go thuši go ba balela go kgala motho o motee o mmona gore motho a atekemišetša go tšhentšha go diphošo tša leng mo go tsona ga a šale le phošo tše tša gage o tla bona gore wa kae le phošo tše tša gage ke mogadile ba le go lekana nna ke a pele so bana ba lena ba tlogalela ke go tsena sekolo why bana ba le ge ba bua ba etla ka molagae bana ba le ba kry-a mantšu a mabe ene o tsebe gore ge motho a kwatile o kgone go bolela le lentšu le be e santše e be sephiri ka mogae bana ba seke ba le tsebe gone jale go ne le ngwana o e leng gore a se wa bolena mo gongwe o monyetše mosadi wa buta lena ngwane wa leng ka ko toilet o monyetše mmaga a monyala ene taba ye ke ya dintlo tša botshwelamare ya gore basadi ge ba thoma mo gongwe ba e ba le mathatana-thatana o ne kgwetše e le gore ba lahlela ka mola ntlong ya botshwelamare ba bue ba se hlatswe motse ba bue ba se nyake ditaelo tša maleba go kolomaka jarata ka mo gae e ba bothata ke re nako nngwe motho o kgweletse le gore o belega nako e sebe ya fitlha e se ka go rata ga gage mo gongwe e le ka go wela ke mathata wa e bona so a bolele then go nyakiwe taelo ya go hlatswa motse wa ka gae gobane o gopole gore ntlo ya botshwelamare o lahlela ngwana le kgono go tsasa nna ke santse ko ithuša go yona ye ngwana monnyane o atla o ithuša go yona o tšea boamo bola o bobega wena o thoma go sepela le madimabe le mathata mo mmeleng wa gage so ge e le gore motho mo gongwe o letse a wela ke bothata ba re mpa iphumege ga se bothata ge a ka bolela a nyakela taelo gwa boiwa gwa gašiwa ka mogae mara go no tšea ngwana o mogolo o e leng gore a ka bolokiwa wena o motšea o no mo lahlela ka ntlong ya botshwelamare ga se yona metse ye mentšhi e ne le leswiswi mabapi le tabeng yona ye ya gore ge basadi ba gakanega nambile ba no re ka sephiring ba ka mola ba senyake maele ene mola e le gore motho ga a wetse ke bothata ga a botse batho ba monyakele thušo sesi ga go ne gore motho a ka bajwa bošigong mo gongwe 3 to 4 hours a bajwa a ba šetse a gontšwe mahlo o ne nto ka kua ga bolena ete tlhabelang
go ne le ntwe e leng gore ya tetlhabela bolwetse bo ka se go le seo ka nakwanyaneng nyane no ene lebelela gore lapa lela la geno le ne le batho ba bagolo ba ba kakang bona go emeletse wena o le setlogolo o le monnyane o swere mmaeke mo bolela taba ja ka gae dilo tse dingwe di tlhola ko go tlhoka go tšea maikarabelo wa bona go tšhaba go tšea maikarabelo go tšea kano ya gore nna bole ke a emelela ko emelela taba tša lapa la tate le mme e ba bothata and then malapa mangwe gore a se ke a loka lebaka ke gore a na le bana ba bantši ba makgarebe ka gare e se lebaka la gore makgarebe ga a rate go ba le metse ya bona e se ka lebaka la gore ga ba rate go nyalwa e le ka lebaka la gore batho ba ba eteletše pele ba tswaletše dimpho tša bona le tšwelopele maphelong a bona and then ge bana ba makgarebe ba le ka mo gae go tla moleko mongwe mošoro wa gore ke moremi wa tsena o šia ngwana wa sepela ke malefo wa tsena o šia ngwana wa sepela ke maubane wa tsena o šia ngwana wa sepela ke makua le yena o šia ngwana wa sepela and then ge re fetša go tsamaya rena re le banna ka kua lapellela lena le šala le maseale ga le fetša go šala le maseale pitša e ya gola ge pitša e gola tšhelete a e gona re thoma go baka support then re baka ka eng ka se e leng gore ga re naso banna ka moka ba sepetše gante ka mogare ga lapa le lekgale go ne le se se berekilweng sa gore lena le le basadi le notla le dule ka mogare ga lapa go sekebe go ba le moleya le gopole gore phoofolo ge ba e romela ka gae ba e nyakela tsela ya gore ba tlo e fepa ka bomang so that's why lenyalo ka mola le sa le riega gale ba tswileng ka mola ba tswile ka kgang ka go bereka ka thata go fetša ba e ba le metsi ya bona motswela wa mogala bo nyaka go berekwa mara motho o tsantse re thome ka go nyaka lekgulagang ke mogala bera a golwa le so re tlo le thuša taba lena ga botse theresho e nyaka yona meropa re ye go nyakišiša gore bothata bo bogolo go senyegile kae le kgone go bušetša kereka mogala be ka kua gae maobane nna ke ba kwele ke tla ba thuša ke a leboga bana bešo le boletse gore le tumile potšišo ke gore na le tumile ka eng and then ntwe le tumileng ka yona le proud ka yona na ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ka nako nngwe go gomola ga se botlatla bothata ke gore motho mongwe le mongwe o nyaka go ba ka godimo ga batho ka moka batho ga ba kgahle kapa ke re batho e ka ba baagišane ba lena e ka ba badudi ba Falbank le bolla ga botse le re ba le tseba ene le kwagala o ka re tabe ya gore le a tsebega o ka re e tloga e le tshwara ga botse gore le tumile wa bona go o ka bona le ge o ya maphodiseng o ya go kgopela thušo maphodisa a go rejecta then go ra le tshwenya maphodisa then le tšatši le yang kwa police station le nyakang go reporta dilo tša nnete a ba sa le tšea serious ka baka la gore le phela ka police station le swabiša batswadi ba lena le mo ba robetšeng gona le swabiša batswadi ba lena go le ka mokgwa lena le phelang ka gona lena ge bana ba lena ba ka phela ka mokgwa le phelang le tlo kgahlega le nagana gore batswadi ba lena ba kgahla ke eng ge lena le phela ka mokgwa le phelang le ka se kgahlege ge bana ba lena ba ka ba ka mokgwa le leng mara ga le kgone go nagana gore batswadi ba rena mo ba robetšeng ba tee kwa jwang ge re le ka mokgwa re leng ka gone šetše ba thomile le bana motho mongwe le o mongwe nke kore a fetoge yena a ne a nnoši tlabe a sa kgahle motho tlabe a sa rapeletše motho mara ka bo yena a no tepotša gore nna go tloga le kgono ke a change o mongwe le o mongwe a tepotšeng jwalo ge e ka ba le loile that is why le ka mokgoleleng moreka o tlo leka ka mokgwa ka kgonang mara jwale potšišo ke gore ka mo toilet ya ga bolena go ne le moya wa motho moya ola o tswa jwang ka mola go fokotša kapa go tloša lesusu le leng gona ka mola ga bolena
utlwa jwang ka gore batho ba bagolo ba o tsebile ba robetse ba o tseba a toilet ya teng ba e tswaletse ka gore ne šetse e tswa moši e tswa le diboko e fifiša no ka seemo yona ne šetse e bila e ka ro kgabakgaba jwale le e tswaletse go ne motho ka mola ke mang wa yang go epa go radie gore dilo di lokologe ka mola toilet ke mathata alright a gone molato moroka o tla le thuša moroka laelana le batheeletše magagesho a ke le lebogeng ke a leboga go sasa re tlo ba re le gona ka kua Groblersdal re thoma ka 10 magagesho ya forogo mokibelo ke ka gae ke bereka mosegare ka moka ka gae sontaga koša e kae ntate Malefo Kgobokwane gausi le kae makua o re gapa madi Malefo o re Kgobokwane bagala ba gesho re ya kae gapa madi site efe makuang kono tla mo o bolele ba re ke tekiso something like that ba tamela ka pela makua tla keno Tekis super football ground gaphamadi alright no le boditše makua re a leboga mokibelo a ke ra re felo reverend ya mokibelo re tlo ba re le ka gae difuthu dibafo dilo ka moka di gona magageshu re a leboga